Omukushaba okukuza ekiro kya Fathers kubira hakanisa ya All Saints Kabira omu district ya Mitoma kandi kwebembirwe dini w'obureberezi obwa West Ankole oshabira abashaija okugaruka omu maka gabo bakakora emyoga yabo eyokorra abaana. Omukanisa nkeeki omu biterane aha majenya amarungi n'amabi barikukugambira eki kyaza kukwita Samusoni okugwara ogwa kabiri nibamurabura ayiwahika wagirota wafu omushaija buriijo niwe mutwe mu buri kimwe kyona omukanisa mbwenu abashaija tibashemereire munonga kurekyerera abakazi obuvunaanizibwa bwabo. Arikuburira ekigambo dini w'obureberezi Reverend John Namanya ashabira abazaire okuteekateeka aha mwana w'omwojo. Nishimanisha kuna hati twagira omwana w'omwozo tukakitangamani omwana w'omwozo kutwayebembereza omwishiki omwozo twasanga wamureka hazabozo baguma yoko babura abozo babura nitwandimenyesha ko abozo babura tuturikwiza kugira abashaija tukagira abashaija ahatari bozo barungi garuka mu bigambo bya dini ahabwa obukuru bwe kokana ngira twena twatwegurira. Haleluya. Omuntu wena wiza n'okutwe yayogurira mbwenu kora abeni boriyo noshoma gaza iroko abiriho n'okwakira ebyoma eby'abakristaayo baguzire okubikozesa omu kuburira ekigambo kya Ruhanga. Mukama kwaba tarinzire rurembo abarinzi barara barebera kushaka abishe mwito nikimanyisa ki nikimanyisa ngo byona n'ebya Ruhanga. Omugandi abakristo kuruga omu parishe ya Rutoma omu Rubuhungu mu district ya Rukunziri nabo barigireyo bahigwa kureba ngo bagira entasya erikumara omu maka gabo. Okushaba oku kuhirweyo minisita w'ebyokwerinda Major General Jim Muhwezi. Icyatushabire nukureba twena twakoresheje atizengu tamwiki neya nomosirimu tatandaba okukwejegera habyokukora mukureta itunguka nandabugirwa abantu bona n'omuntu wena abaine ekyarikukora ekirikumureetera sente. Tutemu amaani tureba abantu baitu omuriro rukungire na kigezi twine mataka mingi konka tushemereire kwejumbira omu myoga hamwe na services. We Father John Fisher obabire nibasibura asimire enkwatanisa nungi ebiireho ahagati y'abakristo nawe. Masima abeshazanyo no kunkwasa Honorable Minister Jim Muhwezi ni mayano za mtendo kale nigenda kusima abo kunkwasa omulimo gwanje omususuroti ima bi Father John Fisher byo manja tukorire na munonga ebyatukorire yakomparishe emyaka yamaziremu nimisima abwa developments bakaturetira nturuka yamaye abo kwa Father Fisher twombekiire kereziya nongiye umurendo nongireba kandi abiri umuntu utari kubasha kweganya abena akora imirimo y'umubuyizuyire kandi arukora amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif na Dan Basibye.